салому алайкум бародарон ва хоҳарони азизу ҳамватанони гироми қадр, хуш омадед ба канали мо дар ютуб ва дар инстаграм. Жид в Турции ТЖ, яъне зиндагӣ кардан дар Туркия барои мардуми тоҷик. хоб мо дар ин видео баъзе экскурсияҳоро мегузорем, баъзе чизҳои интересниро мегузорем. хоб баъзе видеоҳои дарсиро мегузорем ки дар он дарсҳои туркиро бо забони тоҷикӣ тарҷима мекунем, ки то ин ки мардуми мо забони туркиро ёд бигиранд. хоб дарси аввале ки гузоштем шинохти ҳарфҳои туркӣ буд, алфавити туркӣ. хоб дар он дарс мо гуфтем ки баъзе ҳарфҳое ҳастанд ки яъне ба шарҳ додан ниёз доранд. бедуни шарҳ, яъне хондан ва фаҳмидани он ҳарфҳо барои мо каме мушкилӣ меорад. ба ҳамон хотир бо диққат иншааллоҳ гӯш бикунем ва дафтару варақҳомон, яъне дафтар, варақу ручкаҳомонро бигирем, навишта бикунем. инҳоро иншааллоҳ ба дигарон нишон бидиҳем, ёд бидиҳем. хоб мо шурӯъ мекунем шарҳ додан. шарҳдиҳиро шурӯъ мекунем дар бораи ҳарфи Г. хоб дар забони туркӣ ин ҳарф юмушак Г мегӯянд, яъне геи нарм, мулоим. ин ҳарф ба шакли ғ дар забони тоҷикӣ ҳаст, аммо бояд камтар мулоимтар талаффуз шавад. мисол дар калимаҳои мағара, яъне агар мо ба тоҷикӣ бихонем мағора мехонем, дар ин калима чӣ омад? Ғ омад. дар баъзе калимаҳо ба мисли й хонда мешавад, yi тоҷикӣ, аммо ҳозир ки мо инҷо хондем мағара, яъне чуқури ғор, мағара хонда мешавад. мағора яғмур, дар калимаи яғмур ғ хонда мешавад, яғмур, яъне борон. ва дағ кушид маънои кӯҳ, ба тоҷикӣ бошад дағ мешавад. ва ғайра мисли ғи мулоим талаффуз мешаванд. агар баъд аз ҳарфи ғи туркӣ садонок ояд, яъне баъд аз ҳарфи ғи туркӣ садонок ояд, он ҳамчун йи тоҷикӣ талаффуз карда мешавад. яъне чӣ хеле ки мо гуфтем бародарони азиз, диққат битиҳен чӣ мегӯяд. агар баъд аз ҳарфи ғи туркӣ садонок ояд, ҳарфҳои садонокро гуфтем ки 8 то ҳастанд. кадомҳо ҳастанд? дар инҷо нишон медем барои мо. ҳарфҳои садонок: а, э, ӯ, и, о, ӯ, ӯ, ӯ. хоб ин ҳарфҳо агар баъд аз ҳарфи ғи туркӣ садонок ояд, ҳамин ҳарфҳое ки 8 ки мо гуфтем, баъд аз ҳамин ҳарфи ғ агар ҳамон ҳарфҳо ягонташ биёяд, о ҳарфи ғро чӣ мехонем? й мехонем. хоб мисол дар охири калимаҳои гелеҷеим, нигаҳ кунед, ҳарфи садонок омад, ҳарфи ӯ, ира чӣ хондем? й хондем. гелеҷеим, ина гелеҷеим, яъне ман меоям. башлаяҷаим, яъне башлаяҷам ва ғайра. хоб ин буд шарҳи мухтасар дар бораи ҳарфи геи юмушак. хоб мегзарем ба ҳарфи ӯ. бо ҳеҷ ҳарфи тоҷикӣ намешавад ин ҳарфро нишон дод. чаро? чунки дар ҳарфи тоҷикӣ ӯ нестак, аммо ин ҳарф ду хел талаффуз мешавад. ҳарчанд боз ҳам фарқ доранд, аммо талаффузи ин ҳарфро ба талаффузи ҳарфи ин ҳарфе ки дар русия аст, яъне туғриге гапа бигем, хидма моли
خوب نمیدونم در حرف رسمی رو چی میگن. در حرف روسی تلفظ این حرف و بعضی جایها با این حرف دیگری که در روسی است در زبان روسی میتوان نزدیک دانست. مثال در کلمه بالق، یعنی در کلمه بالق میشود چنین گفت بالق با این حرف. بالق یعنی ماهی. بالق. خب توضیح دیگر در این باره چنین میتواند باشد که در صحبت کوچگی ما حرفهای صدانک میرفتند. یعنی در حرف، یعنی در صحبت کردنی که ما در کوچه ها صحبت میکنیم چی است؟ حرفهای صدانک میرفتند. مثال با جای رفتم میگوییم رفتم، با جای کردم میگوییم کردم. اینجا ما خطا نوشتیم، ببخشید ما برادرو. کردم اینجا به جای حرف ا باید میموندیم. خیلی در اینجا باید ترکی خط نوشتیمش. تصور کنید که همین کلمه ها را با خط ترکی نویسیم. آنگاه تلفظ این حرف را نزدیکتر میفهمیم. مثال رفتم، کردم، ماندم. ماندم نمیگیم. مثلا در حرف هایی که در کوچه میگیم ماندم، در اینجا چی اومد؟ حرفی صدانک اومد، ماندم و غیره. خب این بود شرح مختصر درباره حرفی ا. خب میگذاریم به حرف های دیگری ترکی، یعنی به حرف های صدانکی ترکی. خب حرف های آ، ا، او، ای. در این جدول شما بیشتر میفهمید که کدام حرف ها چگونه تلفظ کرده می شود. مثلا در اینجا ما را نشان داد که نسبت به شکل لبها، در وقت خواندن همه حرف ها لبهای ما چخل می شوند. همون را میگه نسبت به شکل دهان، دهانی ما چخل خواندن. در هر وقت خواندن همه حرف دهانی ما چخل می شود. نسبت به شکل زبان، زبانی ما چخل می شود. خب دراز، کوتاه. این حرف ها چی هستند؟ دراز هستند تا اینجا. این حرف ها کوتاه هستند تا اینجا. خب در اینجا میگه که باز، بسته، یعنی که دهانی ما در اینجا باز میشه در خوندن دو حرف، در اینجا بسته میشه یعنی که باز نمیشود. خب اینجا همین خیلی. خب اینجا میگه که با لبهای گرد نشده. اگر این حرف ها را ما بگیم لبهای ما گرد نمیشوند. مثلا ا، 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 ای. خب با لبهای گرد. لبهامون در این حرف ها را گفتن چی میشن؟ گرد میشن. آ، ا، او، ای. خب یک نقطه مهم در زبان ترکی صدانک ها به دراز و کوتاه تقسیم میشوند. آنها را در زبان ترکی کلن دراز و اینجه کوتاه میگویند. این تقسیم بندی در نقشه بالا نشان داده شده است. خب در زبان ترکی اگر در هجای اول یعنی یک کلمه را خواندیم، در همون کلمه در حرفای اولش صدانک ها دراز، صدانک های دراز چلی که گفتیم اینجا نشان دادیم درازه. حرف هایی که چی هستن؟ دراز هستن. یعنی زبان میخونی دراز میخونی. صدانک های دراز ا، آ، او آماده باشد در ادامه کلمه نیز از کلمه های از صدانک های دراز استفاده می شود. مانندی این که
дар калимаи чожук ини садоноки дароз ишама мехел чожуклар омадааст, яъне ки кӯдакҳо. ва агар дар ҳиҷои аввали як калимара дар қисми аввалаш садонокҳои кӯтоҳ чӣ хеле ки гуфтем, ино и ӯ ӯ ҳамин ҳарфҳои кӯтоҳ омада бошад, дар идома низ аз онҳо истифода мешавад, монанди садонокҳои калимаҳои чичек лер, гулҳо ва гузел. Гузел яъне зебо. хоб, бародарон ва хоҳарони азиз ва ҳамватанони гиромиқадр, ин буд шарҳи ҳарфҳои садонок. иншааллоҳ фикр мекунем ки барои шумо писанд омад. иншааллоҳ шумо фикрҳоятонро дар комментария бинависен. камбудиҳое ки мо дар ин видео кардем, ӯ камбудиҳоро иншааллоҳ пинҳон накунен, бинависен. мо хеле хушҳол мешем ва дар дарсҳои оянда кӯшиш мекунем ки ӯ камбудиҳоро аз байн бибарем ва ин видеоро ба дигарон равон бикунен. хоб, лайк бимонен дар видеои мо, иншааллоҳ подписатсия бикунен дар канали мо, барои мо хеле пешрафт мешавад. худованд ҳофизи мо шумо бошад. дар инстаграм иншааллоҳ баъзе таомҳои туркиро, баъзе шириниҳо ва тортҳои туркиро иншааллоҳ мекунем, дар он ҷо мегузорем. иншааллоҳ агар барои шумо интересни бошад, писанд биёяд, аз мо агар бипурсен, мо барои шумо ритсепти таомҳои туркиро, ритсепти шириниҳои туркиро барои шумо иншааллоҳ нависта мекунем. хоб, худованди меҳрубон ҳофизи мо шумо бошад. дар амони аллоҳ бошен. худоҳофиз.